Imana nkiri mutoya shishikariza n'abajeni muri hano kurongora kuko aba bakobwa mubyinana ntabwo ari abo nyoko na so babyaye ni mwose ibere rimwe mubaterete mu barongore mu izina rya Yesu. Jambo ry'umwami rirubahirizwa kwirirwa bago n'uyu nguyu se cyangwa n'uyu oya ko no kutizera abo muririmbana mubyinana sabo nyoko yabyaye muterete niyangu teretundi niyangu teretundi kandi niba kubenga ntuzumva isoni yo batakubenze ntumenya agaciro k'umugore. God have mercy upon us. Dawidi yashwanyaguje intare ariko abonye amabuno y'umugore aragwa. Mugende gake ni ku cyumweru twese tuzahabwe mu dutabarutse. Ubwire ngo niba utakiyaminiye kuba Miss Rwanda wihonyora abantu ngo ufite uburanga. Hallelujah. Menye ibyawe s'il vous plaît. Bibiri iraza kubiduhishurira. Ndaza kukubwira ingorane zo kutimenya. Umuntu utimenya yitera umwaka. Wowe ugiye ku musozi. So you went on the mountain. Imana irakubwiye ngo iguhaye umugabo. And God tells you that I give you a husband. Unaniwe guca muri shika aho baba bari. You failed to pass in Shik where they Unaniwe are. guca Nyabugogo hari abantu benshi. You failed to pass at Nyabugogo where many people Umusozi are. uzakura umugabo ryari. So when will you get a husband at the mountain? Uzagumana amavuta. You will keep your anointing, Ariko uzasazirayo. but you will get old from the mountain. Ugomba kujyaho ibintu bibera. You Mushaka inote abakobwa bazizana, mushaka inote mufunguze konte, muve mu bintu byo kwirirwa muguza amayinite ngo naragujije none banze ku umuntu w'umusore ufite irangamuntu uri kuguza amayinite kuri MTN na telefone bazayitwara uraguze bakongera ngo mukiriya mwiza. Icyo mbakundira baravuga ngo mukiriya mwiza kandi utari na mwiza warabamba ngo mukiriya mwiza. Abantu bigeze kunkandagira baranakabya we bararengera unige muhanuzi usigaye mu bukode ndabwa nigiye ubwoko bw'inzu ushaka sindabubona none izo nzu bankandagizaga bazikuye mu manegeka bazishyize hasi. Icomokore mu gisekuru gihingira amafaranga, icomokore mu gisekuru cy'abafundi n'abayede, icomokore mu gisekuru kidakira, comokokayo rero twishimire gupfa kandi mba wikunda Kristo azosange warapfuye. Uzosange warapfuye aho kugira ngo uze kunigwa na Kristo uzopfe wenyine n'urupfu utarinze kunigwa na Yesu. Inzangi sasa rimwe mu cyumweru ngakikisha yuko nacinjemo neza none naje kuryama ngamasasera no mu gitondo kura ngo ntaza kuvunika cyane kavamo ngashogoka. Ariko ijuru riba rimuhaye akazi. Reka ngubwire tugera mu isoko tukabona akazi, twagara Nyabugogo tukabona akazi, twagara Musanze tukabona akazi, muri Fasikwaya tukabona akazi, i Bugande tukabona akazi, isi yose tukabona akazi. Ituheza abagabo bihangana, ituheza abakobwa bihangana, ituheza abahungu bihangana.